Into my power to say I want to spirit angels in be our spirit be any we are see obo nipa onwa berima be any wa oba person obo na onware no oba be any wa person berima no netina onware no Seekers TV, baby, I heard Seekers TV every year. Because I enjoy strong and from out. A year Jumedi one was why I told Dean, a year the King's Court, and I a bread you say, your day, a babashon, your phone. I'm a cosmic house say, aha, a Seekers TV. I wish you answer one shabby, wouldn't ya to mechanical decoder and so cost kindly. The son say, one the papa, and the pa at the map of BBR. Na King's Court dwumadie ene ye bedi nkomo pa sanse mpanimfo se nkomo fenchim enti ena ma ye hu se aserewa ni nua pa ene pama ena afen so se wo agudi a onchen abrewa na me kire mu se ye Seekers TV ye wo ene papa ene ye bedi nkomo ne ya no nkomo ya chechire nkomo ne bede ye besane mu na wa wo akire wo nso wanya ochefa na ene nkomo a ye die broni beka se topic ene ye treaty efa eye sika ho ana money ye ka se sika kra sika ene den ebre ben ene wo se nipa nya sika ebi keka wo se wudi be 40 years kra ansan no nya sika ebi si ye no kra ebi si nya no kra ni senti ene ewie ye bre nya medinfo anya me nsa wo ne so eba se ye ni sunsun nkomo ana se ye nye sunsun adwuma de abusua nsan ne ho ana okọ akọ ye papa wa ha asafo odano throne of victory chapel and na ye ne ye papa eba bedi nkomo na me kosoma kai say wonu antana ase atumika efre wonu ne na ampaya ebehuhu ye ntwa ye ho emrane ba ebeyi papa akire nye de nkomo twetwe no ahyehye so medin dia somasi anko na okirija omega 1 semanhia e kanfo dwumadi kese bi dia ma tie ne ye pa ye friend meet me at the office e dwumadi a medi asi ho ama tete ne mpanifo obi oya ba adwuma anaso obi a na abrabo ntumi nkɔ nanim a opese wote wiase ne sunsum ase no hu ne sɛ de abrabo ne setie sɛ bia ko sɛ bia nyaado na meka kyerɛ wo sɛ sɛ abrabo nya bɔna nka akokɔ motoma na abrabo yɛ bɔna ntina akokɔ motoma kuro ne wa ekopie kotia ɛyɛ den so epi obi abobo ano die nipa bi ohunu sɛ abrabo no ayɛ bisi basa esum bi aduru no na brabo ayɛ sa hwede nkosi nkɔm ne dana sase kosi be ban kosi nkom wa braba na stand still as ye twa ko bia ma na braba no wakam ni ma bi wo ma wonte ase san krofo ne mfrɛ me na mo ni mi mbuki eye night work ay sunsumu adwuma ye na najo ete bia wo ya ban adwuma ye ni wo ye police wo ye commander wo ye hwan e bia wo ye ohene na braba no wo hunu se da braba no sitie wo ni ma nyina siri trase ama wo ene mi hia enemisia se bia wo nkran anaso wo kumase wo fresa number no a menu bebuki ne hia date no na menu mo ahyehye na ma kire wo de wo ho e wo sunsun fam ne honam fam maka kire dada se meji asase di meji nsu di meji dua di meji wiem ene niam e wo wiase nyina di meji nature di do opeso hu se bibi wo wiase na oji abrabo ni di se abrabo ni sesan bi pese e ba ma no no erode di mesi ho wa wiemre mu sankrofo ni hia me e wo meet me at the office wo frɛ number na menu bebuki ma kire hyehyɛ ene ne ma bi wo ho obefa so ansa na watemi ne me yehia aya nadwo brenko a me pa kire tieriye sɛ wo ye hufuo na sɛ wo pese wo suro niam e wo wiase de a aha ene etra ba bi me serew tieniye obi onye hufuo entra ne ba bi me sere no na mo do pese onye hufuo no pese ohunu se bibi wo wiase sunsun fam bibi ikoso honam fam so bibi wo wiase da wo da ho ntupum na asa nyese bia ku se bia nyaado ebo bi ba bewura ho ntia wo nemum ebi abayifo bi age wo hyebere sunsun bi ni wudi asie e wa abrabo mu ama wo ntimi nkoso wa abrabo ntimi nkonkan sa dwumade ne ye meet me at the office e say frɛ number no 0243 02 0424 0243 020424 sankofo nyina nhia me na me ne wo ntena se ensinkonya enkyerɛkyerɛ sunsum mu yɛmfrɛ sunsum ame ne sunsum ne nkasa
yɛnkyerɛ kwan a wɔbɛfa so ɛnɛ sɛ wotie na wohwɛ afidie yi a bɔ mmɔden ne frɛ number no ne membuki na wabra bɔ nka fam bio mabaa ma wate sɛ de bɛyɛ solution no awurade de bɛfa me so de abrɛ wo meet me at the office hwɛ Seekers TV ɛnɛ ɛne da nyinaa na wabra bɔ nyɛmmɔbɔ awurade nhyira wo wɔ Yesu din mu amen. So ada wasesa waje bre na woda so si Seekers TV na wo hwɛ the King's Court abusua empanimfo se krom be yeda ne fisika dwumadie ebeye fa na yenwuma kuo bi ana asɔre bi ene so yemu boyemu ma yemu yedu ma yetumi di dwumadie ebre mu Throne of Victory Chapel asɔre ene so yemu ma yemu yedu ma yetumi di dwumadie ebre o yan papa ene ye ne no etwetwe nkomo yi Prophet Wanford Oduro asafo awodan no na asafo no ebi wo enkran anase akra nungua boaze eda wode ya asori ukuada ene yawada na eduru da ukuada ene yawada busuya ehwede nyame nam ye papa yi ensa so enya asem ketwa se how bi daw so koda na bi amane bi abusuya den na wo pe wo de yen papa namba etwabu wo afidie na se fa na efre no enye enkran kwa na wo osan wo kumase nso kumase kumase esue ye boa udu esue ye boa asafo no wo ho da kwasi ada oye adwuma den na adwada nso de council ato aso se how bi ukuru na eja wa busua de empanifo se kasa tenten entokonko na wo de wo ba wa be mu de nyame nam papa yi so ewiye bre abusua ye ntumika na ye nchia ye papa na ye mana kwa aba na ye mfa dwumadie no enhye so isan say uti TV ni ope asemati yi wasum nene obeten sema nkasa papa kwa aba ana me josu acho net sen kakra prophet ete wonka ache consent board yo sama awawa yenti na mena ni nkrofo so atukun so akotena buchi yeso ye wo system so ana ti abrabo no to da bia na do moshi to da bia no yiti na aja bubu maba no horma ba bia medu a me hu ni se me ho do tome na me miti na me pribu abo ho na matare ho bi bia na me bia na me sai tufu ho why sa achiche bia ana tie na mana wo de okrasha wachi na bia me bia ho ni bia na me bu abutu eno ano na ti bia ko ene de ye mo musa ye kwa so ene ye tufu asa abo akodi ebrensi amo ani se mo je bun ya ba woni papa na ye bedi nkomo afa sunsun bia sika enkrofo sika ye sunsun ebi sika ye spirit nimba ze sunsun ne spirit na sa ya adekro na ene ye pese wo kire ye mu pa esan se obi wo ha wo hwedwumadi wate se sika enya afa na me bebusa se sika ne de ekwan be ne nipa fa so enya sika adaro edase already show na wo share Seekers TV ahwefo nyina nso make nyanse koso na heme fi betin se bebre e wo so that's no question say you can say sika ya spiritual thing nko a enye basically it is a physical thing and then spiritual thing but one thing say when you be over the spirit of money it is hardly for you to get money na se wo chire mu betwi a se wonni sunsun a yesika sunsun a ebayire se obetimi anya sika sika no betimi aba won chen but nyina ana se emfa and se bia nipa no sunsun a ye friend sika asa na sika na ba ne chen ndi obehu ne se no na ma ye be qualify se sika ne sunsun mu ade e be say anything that has magnetic force ade bia magnet wo mu no ehia e connect this will be very sika this will that spirit ni e woni mu but I just am say nipa bi o wiase bia ne ye ball no ye sika dua ni mu na so say ye hunu ho sika de ne ho niam nti ana ma ye ho da so koso a e kire ye ti e ye sunsun fam niam ma ode ba physically nso ye beti na clarify say sika so ho nam fam ade na che se wo kire mu sika kura no na che se e ye sunsun ankasa
Se wunni bia wunni se sunsun na wunya kra enyina. Your scenario no. Money is a spirit. We all do believe. Say sika is sunsun. Ya jitu. Eno na say eni hu a na ama okra eno ni padua nyina ya style. Nti eno na my timi kan say a spirit. Ena how you get money no. Eno so no kwa fa so a unya. We all believe say ye de adwumaden. Ana say ye de adwuma ena ye sika. Without working no, you will not receive money. And at the same time, no, you were spiritual at the end of it to get money anytime. And so one to me on combining Sunday man we have mama. Physically, no, maybe you are working, oh yeah, you are all right. But spiritual, it's as a one spiritual connection, no, ever holding tea. You get a physical money, no, but spiritually, no, and to me no contact, and mind to me connecting my own says can. That is a uchi manya adwumaden na mesika. Adwumaden no masika but nya adwumaden bebre na masika. Eye de tawachi. Na chese uchi ma wo benya sika kra gi se bibi tawachi ansa. Se bibi antawachi a na se won kura dwene. Na wo nyo obi a wo yire ho so be ye bibi a sika na ma. Obi nso betimi aba se wanya adwuma. But spiritually, or believe spiritual things. Obetimi afa kwan sunsum kwan bi so. Eno so o de betimi nya sika. Papa ye hwe bibi e wo hanum se. Yesi ye wo mfie bi e wo se nipa wudru ansa na wanya sika. Ebi se at the age of 40 years ansa na wo se wo ye nipa wanya sika e kre. Enye true. And you know me too quite go home guy be a over 18 years. One of the car be family free airport to me coffee. No kita Rolls Royce at the age of 18 years. No car Rolls Royce. He be say na sika no ka so the toy no. Now I was asking say a dear boy you know adwuma ba na oya. Wo de nya say sika no toy. Enti me hu no bi a wanya 18 years. Me hu no bi a wanya 20 years, wanya 25 years. In life. Me hu ato no. Ti me say be say asem like can say at the age of 40 years and our life beginning at 40 and you know correct. How you program your mindset and the hard working that you do and your spiritual things and never know affect you with money. Papa, when me busa a question, we ask a draw was Me yes can drop but I teach how to get money. Inti yen hwe se sika draw e ye adwuma. I will hope quick money any hope I can draw. Betimi a chere mu kakra. Quick money say be a year free scan amount na say beba. Obi a obaka to say quick money e wo ho. Sunday na men Sunday ma say na wo ho. E ye say. Wo ye say ya me ye say e ya azan. Na mum say be ku say be nya no. Ne asemi wo ho da be metimi ka say metimi de me sase book kasa say here starting na me nya hu spiritual and ye ma fa so yesika. I'm about to switch money manasino. If the trust him say some money, not basically on a physical attraction, but the money is a spiritual attraction. Eti the connecting me home at the masika sunsu. Eti for now, let me a cancer, they be a disika in the USB, and let me a cassette with disika. Yen shadi. Also connected with whom as sika sunsu. Yeah. A campaign I fast. Your Angela, or my yes, Edumano. And you know, me started from baby, and I'm missing baby. We shall send it. If you share that angel, let you find. Quite my first one, angel. Okay, there were so many kind of angels, and all will be answered was so pretty. Oh, Najumen. And so far, you could trust him will say your angel be a friend Ariel. Ariel. Yeah, it is how Ariel. No one is sigil, no one is signal, the Niema or use. And I'm starting to practice it. No matter me and that angel. And my practice here, I start me practice here as an teacher engine, what is 17 years now. And I feel it. Papa, we are awkward. I'm not awkward. What is the meaning of awkward? Because on same being on your we are not times Miss Rokakra. Africa, we have a big problem. As some of the Americans say, what is the meaning of awkward? Occultism, and I say Christianity, and now Buddhism, and now Muslim. Nina a religion. And to say, Obi or Okotuma a religion. Obi or Christianity a religion. And it is all Christian, no visual Okotum, no visual Buddhism. Nina, it is all religion. Argentina sometimes Mokasa, Mokambi is awkward. It is something that has kept secret. Today, I make cases who are no because you are by your own car, said you could say the other tea for Panchami. I will buy your own car, some for whom will be a moon.
a wo dia se kokoa mu se wo so ye okot na ke se ne wo so aye bi e ya de se kokoa mu ti se wo so obi akodi wa ba na se wo ba na nka ho asam dia wo na di ka practice wo dem that is the something na chese wo chema okot ni ade bi a obi hunu ye e ya de bi a ye kokoa mu ade na pipi ma ko hunu no kure mu ewom ana wo so na wo obi ko dai wo ni ba ba bi ko dai wo ba abonten no esa se bi ekuse bi nya no na ntututu ntu obi anti eti esa se ntututu obi anti nti mpoma echi obi amfa ho eti so wo tietiem na ma de che obepa wa no ho ba begina ho wo so be gina so dem ye worship it means say na una dey can practice secret ade wa dem ansa na obi so ko hwehwe sunsumu ade bi enti a mi busa wo sa ade no wo sem bi aye angel akwantre e kwampe na afa so eche angels asɛm wo ha wotumi fantudwa ɛwɔ afidie so da bia metaka sɛ me yɛ white me menya black kwa me fa so mechi angel no basically ye wo bofo bia na ade a wo pɛ oba na ba ma bia ba wo nkyɛn na ba sɛ wo ne oba nta na ba ma ne tena ɛnta sɛ wo wiase ne sɛ wo bɛ pɛ kwan bia wo bɛ fa so a oba na ka de ana sɛ ba ma na ka de wo bɛ ya ma no enti sɛ me hu ne sɛ flower we na angel ne pa na kwa kɔkyinkyin ne ma pɛ flower no sɛ me hu ne sɛ ade we sɛ ade we no angel ne pa na kwa kɔkyinkyin na ma pɛ na me sa ka de na ma me ne sa ka de na ma no ye de ka no na ɔgye tum na so so ne betena e bia me no betena me hia de we anytime bia na I try my best to produce that things e de be ma no anytime bia no obeware me da bia so obeboa eh na wo yere no because of angel no abewale papa hu sem bi wa ya na misuro kakra e mitue na se me nso me pese me hu sa angel ni bi ana se me nso me pese me chi angel ni bi me ni ani kwan be na me fa so etimi ai sa woni ani a sabi se wo te se koto obekɔ nche mu onte so benya yi eti kasa bi kasa kire benya nsafo ene obi a wagyi eti no wontimi mfiti bi kɔpɛ so me kɔkye bɔfo ada na won sɔre enkɔpɛ wo wakyiri kwan na wonche no enso hinta so wo wi ase ne sɛ so obi kura bɛka kyerɛ wo sɛ wo ho asɛm a ɛhyɛ utim sɛ usuro ana meboa thank you so obi a wopɛ so onya sika wi ase bia no without snake kura no so no ene so wontimi nya sika eti sɛ ye de wo ba na sɛ usuro wo na sɛ ade bia a ye bɛka ho asɛm bia usuro a hufuo bia wu empere du ana mpere ha ansa na oduni wu ankasa enti kwan ya mefa so amenchi angel kwan mefa so amenye sika kwan mefa so amenye bibia that is life abrabo na ye bo ne yase nyina no if you know Jesus wo hu ne Yesu Kristo ewia de aka nyina no say wo benye sika so without money in life no you like become miserable yeah I'm telling you the fact eti sika ya de ho hia yi and sika enye okotofo ne sika eya nkofo madwene mu da ho ene nkofo mo nsi ye honhom so mo pese o munya bibi eti me da bia me no obi akasa ne ka cho se me di bibi o wiase bia di eti o mo so obi anya hintasem ekoye no ye de wo wa ma no oba office ka ma no okwa asori ye fra for de bo o de skeli ko ba for de so for ma ne chairman ada na obi o twalo to mo mpatam ho ana o te se de kuso de nya no toilet public toilet na wo no sister na ga na o te so didi scan ede toilet room mani pa de ko ya ne so no ada na so de ba for de mo ko fe ma na me check person mo tra se mo se di pa no ni bi na mo sika na e wa bonten so twan de asoro ne hia eti who is okot why na ye okot sika bi ani wa ye kankan mu na mo kwan bi obefa so benye sika ne nyina ye wadwene ene sunsu me ba bo wa ede sika bebrɛ ena da de lumba de bɔ no nyo si sika da bɔ la so kra pre na ede kokɔ fa bi no kra yeah papa na wo kyerem sɛ wo ye white ho no me ntia se kakra sesen abrabo bi a ye bɔ ne wiase bi a na nipa bi a wo wiase bi a you have to get a spirit to work with it I was so just sunsu na no me nante do bi baba ba ka kyerem sɛ wa fa Yesu sɛ na kra no agye nkwanti wiase ne nyima da da ni nyina atwam which is not true anya no kra nyima da da ni ntwam da so ye adwuma ai enti me ma de Paul be ka Paul mo nsɛm yi ho a me mfa wono ko wa bodam Paul na wo Bible bodam for asɛm yi ho no ma oka wɔse me ka ne nipa fam asɛm yi ho wɔse me ka no Nyankopɔn afam enti de Paul ne kyerɛkyerɛ ma na de Paul ne kan anya nsɛm yi ho a me mfa mfi ho me nya abotrama me ho misua ne na wo wiase misua nature misua body the funny ma hawa wiase si bai yonko Bible no kaka de ntema me ka kyerɛ sɛ be white ne sɛ onya abotra kan kan second Peter chapter 5 chapter 3 verse number 5 down wɔse na ɔsoro ne asase finish pie a efiti fi asase so e bai
But okay, Genesis chapter 1 down. Obeka say in the beginning, God created heaven and earth. But Peter so bet me at say, or so many asasi free if you nsuo. Ana Yakobon so am nsuo. Tieni yo, eti me je so many asasi ni di. Ne mo me say, me ankasa betiwe me nyame ema me ho. Me ankasa betiwe me asasi ma me ho. Me ankasa betiwe me say so ma me ho. We have 4 elements that God used to create in mankind. Aye de bo nipa, fire, land, sea, water, and air. Enti sam frama eja asase and nsuo. Enti menim nipa kura meye se me ye nsuo a I have to connect my spirit to the sea. Se me ye fire I have to connect my spirit to the fire. But the back church because of church doctrine say sa ne mani nyina nye sa ne mani nyina twem. Ti me meji asase de meji oso bibi. Ene na boa me ene ma hinta se. Na ye di nkomo na wo kan sem bi fa nkomo de bi wo pa abusua ame kosoma ka say dwumadie wan hwe bia waye wo ene ye di nkomo pa ame kosoma ka say frɛ wo nua na wo nua mfrɛ ni nua ne nkomo a ye die no emu odu na emu nso eden pa papa ye nhwe ade na wo ka bibi say ebi ana mesunsum ye nsuo mesunsum ye gya me tu emi nim ade kora mesunsum ye kwan be me fa so ho sa nneoma we Ontimi hu until say you discover the secret of the world. Ube huna hintaso na wo wiase. Ansa na wati ye hu wati. And churches na you wo mu. And cancer me make each because massima make definitely people will tag me. Say what you say because you am fan to Sunday school. And you am throw the Bible no and can't them. You know the no nim ni say the Bible no ko aka no. Eno ko ani ade a oditu. Anya wo yesa so be kolo da bia. Ababa wa waya wa adwen so ni be ma tena oni ukroti. O mo wa adwen pese sound style. Kwan fa so ni be ma da. Now the baby answered the over 2 years, and I said, "Oh, my mature and so this you unima ayana." Baby, I be my befuchi. The more he tells them, say, "Ebia, oko now kususu upon fast for ye say you will know the secret. What him." And I said, "When he tells him about trade them account." At young man, sometimes he won't say, "Yes, Anna, ye a two bit me sharp like a 2 every one to be and not be good for me. Some identity. I started with your mother, baby. That's the hintasm. It may people who hintasm will be asking. Me wura ma ko ho hintasem me so na me so na nya one way enya one way say me ba me ne wo ba be dante wo say me da ya da bia of adampam da bia wo say me da ya e wo say me hu say style we wo ho wo say me hu say kwan we wo ho wo say me hu say me fa ha wo say me hu say me yesi eno ne ade ya boa ma brabo ama ma brabo timi koso nje hintasem wo ho e je so ye nipa ni kwan sa wo tenase wo betimi atenase ne mo sabi ya kusabi enya ndo na kishi wo say san ko fa problem mo mera hintasem wo biase nyina ne say pe obi a onim so onim di na onim fom na wate soro ne asase so kasa na onim ha obi asese tie anya die Bible na beka kiro de Genesis chapter 2 verse 7 so bo nipa ogunko ho mi gu nipa ho nipa ba ye okrati asefo that is all and we okrati asefo le go see say ya can I say the first currency that God gave to a mankind is not money but it is a power. It will real of a candidate Deuteronomy chapter 8 verse 18 it is God who gave you power to make wealth. Nyame the money part to me odinya no. It is said 2 million nyame de money pa man what me make wealth no. And then also we should tiri kwan. Papa yen hwe obi wo ho a otontos. Otia tontos ya de asi abosan. The same toes obi to obi so da bia wo de ka. E kwan be na me sa. It doesn't say what discover the secret and what about ono otimi ehun say hintasem wona bra bom ni say e bia sabe akuse bia nya me kra empa de wi ne kra chira de wi ne kra tse di na okra pen fama ne kra ne pen ifiri ho je sa ne munyina be ye adekro ba ko na me ka se mi se me tra se mu ni say asori ntimi fa sika mo ano di ba ya asori ya sika ba o ba ya sika ma nipa yesi ene ochina story adenti na me mfa adwuma that is 1 enka 2 na me mpesika sunsu me meka ho eti di asoro na obi ya be kreti obi ya na asoro ne biya no me ye bi e sha long last me fam sika wodem be fo sika me fam asika ye fa ne dem ye fa na bonten ye fa na bi no kwan be na be me o be fa so ayesa ne no e sunsu ma sa na me ka jero ye fa sika wa bonten ye fa na bi wodem ya de be chila pi fisika papa enkofo suro because one sama o keke nyina se e ana ehu e wo se ni pan susuro wi ase because bibi o wi ase o da won tupunu man se bibi ni wi ase ke da yin tupunu won tupunu na de se ba ya
kokoboni atete hwe bi mewura dem ene ntafre bi mewura wasum ne ohim ene ntina ma wotupu ba sabi ba ifo no so no baba bada no oba omobi ono no baba bada wo kete so woni betena ho asan nti intasam ne se bibi obi ase nti wo se ni kwasu na chese wo chire mu a ansa no bia benye schedule level bit se ene Ghana sikafo ye bu omudi no mo nan si bibi so so for bi wa Nigeria ya rade fa na currency ye fa ni na hosha o se every source has a secret nipa bia ni ho a wa pagya wanya ba bia gina wa bra woni hintasem I'm telling you the fact ti yen hwe sunsun ene ye diska ho komode ba ti efe sunsun sunsun bia menenam goi bia meton pen kwan be na pen betimi afa so abeso aba ase bi ana ba bia mehwe skani bia duro me pese me duro bi eno no kwan be na mefa so a metimi aisa two things bia wotim ti set titi wa ko litete yi ti bia ne ntimi fataw ene one thing but hintasam ne say obi ton bese o de asifi obi ton han de chichire mo ono so de asifi ada na de wonte banga no ana o ye galamsi a wo hu good ankasa wontimi sifi number 1 banyansani ne sifi ye sikani ene ye one nti se wo pesa wo ton pen na wo nye sika wo chinchine hwehwe wo kra de da wo kra so na wo huna hintasam a wo kra no e wo wiase de ehia ene de ehia me ebetimi ababia me kra da bia me di kusua 5 ebetimi abase me kra da bia marry up nko that's what I want and any idea me de pe ma me kra eti me makra no ehunu ne ope e ma makra na hunu ne empe ti se me so me hunu se pen na me ton se emoa me a me nko di dia sofo nyina ba ye ne bia me menye bi ba long last so no me de be different than obi die hwehwe wo kra no ne hunu de kra na ne je ho se wa hu de wo kra na ne je ho de ani da bia obebe obeton niema obi ton no ba ko fa ba boka papa no wo ka sembi e wa mi sua bi o obi so hwe me ade wa mi so esua ne o ma na wo ka bibi se utimi chebofo ho no na me pesa wo ko kakra na isan se enkrofo pensem ati bofo na wo be chi no na wo chire mu se bi beba na wa be ware ene ade obeware o sesen na wo chi na amamra ni amamya be na wo hu aya na utimi ye e pesa wo chire mu se ba wo hia be ma na wo hia baba wa bia wo hu se oni gi no wo se ne pe wa no kasa na obi kan hia bofo na hu se bofo no na ne gi no ho a wa de a metimi aya menim se angel bi a oyi pe candle white anabi oyi su candle red ba basically no ya black na candles na you no monim say just nothing ye fa candle na oyi su candle da bia no definitely ukomo benya spiritual knowledge eti bia wase ewusum wo ho na media so na candle o de se nipa eti ye consecrate candle ansa na be so candle ye pepa ho ye dini ansa na waso ye so different angels enti o wese recite yo neman kitikiti bi wo ho a wo bepe e de afre bofo enti me basically no bible no ba bi eni wo betimi nya how to call angels eti sometimes I don't read more bibles but I read different kind of books. We read deep books, different. How to control angels. To be another of King Solomon. No, I call read a book of King Solomon. We check King Solomon, I bet you me perfumes, I bet you me candles, I bet you me we, and now we are meant for. Be a make of king mystical books. To make a mystical books, I bet you me a highway, I bet you me be a never see me. I bet you me we, and I bet you a Bama angel never mention. Obama mention we are a friend of the day a candy a war. Ebe kan no wagina na magina no e wo mabrabo sa na hintase no wo tie nti yara de sesei de woni ehwehwe ma wo angel dodo ten no wagina wo mo mabrabo me mabrabo mu de metina kan sa no wo de me ya asore ana me wo de o ma misika nti de mo de ne ba ya asore no obesa yare obehye nkom obeya everything ana de o ma misika de eno nkwa no ye aduma na no be kono wa yisika na gu ana o yisika na ni ho papa so bodua mai abusua dwumadie na ye de na ye hu enya asemketo dwumadie edin eda so se the King's Court abusua na ye bie ya pon ato so beso dwumadie mu a tumika na mbegu ase frɛ ebe so ya sene na dwumadie ano oden papa wei ensam a wo ka na nya de se wontimi nye otimi ye ntwa ye homra ne ba ebe san abeto so
Medin dia sumesi anko na ochirija omega 1 semenhia they can food dwumadi kesi bi dia ma tie ne yepa your friend meet me at the office e dwumadi a medi asi ho ama titi ni mpanifo obi oya ba adwuma anaso obi a na abrabo ntumi nkɔ nanim a opese wote wiase ne sunsum ase no hu ne sɛ de abrabo ne setie sɛ bia ko sɛ bia nyaado na meka kyerɛ wo sɛ sɛ abrabo nya bɔna nka akokɔ motoma na abrabo yɛ bɔna ntina akokɔ motoma kroni wa ekopie kotia ɛyɛ den so epi obi abobo ano die nipa bi ohunu sɛ abrabo no ayɛ bisi basa esum bi aduru no na brabo ayɛ sa hwede nkosi nkɔm ne dana sase kosi be ban nkosi nkɔm wa brabo na stand still ayɛ yɛ twɛ kanko bi ama na abrabo no wakam nima bi wo hono ma wonte ase saa nkrofo ne mfrɛ me na mo ni mi mbuki ɛyɛ night work ɛyɛ sunsum adwuma yɛ na nadwo ete bia wo yɛ ban adwuma yɛ ni mi wo yɛ police wo yɛ commander wo yɛ hwan e bia wo yɛ ohene na abrabo no hu ne sɛ abrabo no sitie wo nima nyina siri trase ama wo enemi nhia se bia wo nkran anaso wo kumase wo frɛ sa number no a menu bebuki ne ahia date no na menu mo ahyehye na ma kyerɛ wo de wo ho e wo sunsum fam ne honam fam maka kyerɛ dada sɛ meji asase di meji nsuo di meji dua di meji wiem ene nneɛma e wo wiase nyina di meji nature di do opese hu sɛ bibi wo wiase na ogye abrabo ni di sɛ abrabo no sesan bi pese eba ma no erode de mesi ho wa wiemre mu san krofo ni nhia me e wo meet me at the office wo frɛ number na menu bebuki ma kyerɛ hyehyɛ ene nneɛma bi wo ho obefa so ansa na watemi ni me yahia aya nadwo brenko a me pa kyerɛ tieriye sɛ wo yɛ hufuo na sɛ wo pese wo suro nneɛma e wo wiase de a aha ene etra ba bi mesrɛ wo tieniye obi oyɛ hufuo entra ne ba bi mesrɛ no na mo do opese onye hufuo no opese ohunu se bibi wo wiase sunsun fam bibi ikoso honam fam so bibi wo wiase da wo da ho ntupum nyina se nyese bia ku se bia nyaado ebo bi ba bewura ho ntie wo na mom ebi abayifo bi agye wo hyebere sunsun bi ni wudi asie e wa abrabo mu ama wo ntimi nkoso wa abrabo ntimi nkonkan sa dwuma de ne ye meet me at the office e say frɛ number no 0243 02 0424 0243 020424 sankofo nyina nhia me na me ne wontena se ensinkonya enkyerɛkyerɛ sunsum mu yɛmfrɛ sunsum ame ne sunsum ne nkasa yɛnkyerɛ kwan a obefa so ene sɛ wotie na wohwɛ fidie ya bomoden ne frɛ number ne me mbuki na wabra bon kafom bio maba ma wate sɛ de be solution no awade de be fa me so de abrɛw meet me at the office hwɛ Seekers TV ene da nyina wabra bon nyamoboro awade nhyiraw wo Yesu dimo amen. Abusuya ye try ho a yakọ asamba na me kosmaka say prophet Wanford Oduro ono ne ye ne no etwetwe nkomo abusuya papa yi se wugya na ensama wo beka no enye se na no fafa kwa enya agrokra papa ne edi nkomo fa eye angel se wo chibisa na ye wo na chiwade a wo de kanu ana ye wo enuane ne niam a wo de ma wo mudi oso medical chirima ka se nipa bi a wo wiase bia no wanka sa wa duane a wo pe na wo duane a wo mpe na wade bi wo ha okodi pe enwa ho bebu ano ana ka cho se okodi wo kra chi wade nti hinta sam se angel bi o ba won chen bia na wo se wo hu kwan a wo be fa so wole sa angel no metimi ananti asofo ala sa kofo bi do man kan but they don't even know how to control that angel nti kind just like that nti ba won chen it's not easy to control angel. An angel be our control in Libya, I also want to say two things either a demonic angel or white angel. This is what we saw the no, and then about no problem. Oba, your share Niama, I'm a wood dinano, I must say anytime Biano, or between about chamber. Papa, you shall dear, wouldn't be a when it be, and I wouldn't be beer, and I say beer, a wood rubber saw them on you must saw them on point. At me, and the end of the minute. Ti said you could say you had a book rubber. No one had a guitar.
ntimi na ma ntimi hono bibia at any time nti ya na wo hu sa na ma na ya wo nsu me nsuro bibia wo wiase yo bekum ya eye one oba share me eye one ade be wo wiase bia no just a day the bomb ma dream po say efie nye nti me pese awade yakopon fam so ma na sesa busu na any hustle bia me hustle bia wa busu ni I have to struggle to change the hustle in the home nti sa efie sesa ya me hia no ana me say no ma sorry am ye no I was say me ho se bibi wo wiase me gidi say yakopon wo me gidi say yesu wo ba second me gidi say nature so ye adwuma ene na boa me e ma me timi na ma me suro hwe me gi nature di dua na abebo me anatu na abeto me ye okwan ba fa so a etu adu yidi di me meta han kan cho so me sofo nti ebi asa ne ma ne ni ho e wo ho beti mama wade ni bia mo wadi amena to yem eye adwuma for 24 hours 24 hours no so a obi tutu e beto nti adeti no hene bie akwa abonte a ye de nyenya ene ne magu nsuma hohoro ne nsa e bia to ko ebi adanse sese de be yi ntimi mese obi chia ne nsa mo ntimi fa ne ntofo ntimi bia abonte a ne ya ka de ene apede ma me kra ne me pedia so da me hia bibia wa abonte a ntimi tiki over me papa ko asida basically me call possible but I know how to can me call possible yes sure yeah me call possible but me nim how is here yeah I won't call baby there no ho ne I have been am preach fa ho na ko heaven da o preach say good go o kwa teacher good so one na kwa ba be kan ho asama kire wo da revelation book na ngasa no obi kire obia so for bia wo se church ni bi adenti na yanko heaven da so kan heaven say question am so be bisa because na no ma we ni anything na so make say adenti na yanko heaven da but you can heaven say it is obi ko heaven da next to make heaven say mo true book ni dia true book obi so timi ko po say da so be to ko conscience yes papa you sure dey na angels no now we say demonic angels and all white angels different ben let's say this emphatically but one thing they say to me be o wiase bia papa to me bia papa to me be o wiase bia papa ben ye cry papa to me be o wiase bia papa papa I didn't know to me be o wiase bia papa but just say kind da ho na wan fa se kana nkotwitwa nipa bia se kana betuma so da kotwitwa nipa thank you did ya wodu sunsun na se utumi ni beye no ana ma na beye bone ma somebody is informed Jesus ni what is Japan omo njiji Yesu ni omo ye Buddhism omo ye Buddhafo omo na akoya bench and the cars even Korea in am say holy fi it is a me ye be me ma me ye beyifo na se wode ne bayi awo me na kro ni nyina nim se ma me ye beyifo na se me twam a ye fra me say e beyifo ba it is a wo ni Yesu ni na obi akoya bench na wakoto bench kana ba betinem na wutwi na wo de freze de ye niam the only Yesu ni na wayɛ saa sankyerene no ana wayɛ saa de na wo wagye di na wakoto di be yɛ no wo so wonya bia Bible na wana ehefa ya trose ni sufon ba se obi apa iPhone e je ehefa ya trose obi ani su iPhone ni Bible mu eso obi ani ji iPhone adentia enkofo ye Apple phone anasa iPhone omo nya okot phone e so de tro obi ani ji saa ne ma no omo ye okot e wi ase ni okot na wuli wi ase those who are awkward people omo na wuli wi ase mu ja me nso me de be tro fidie no so no ma wi ne nkofo be di matem but I don't care God dey meti amafo and today me catch the pastor God the word God what is mean you rank God God is wrong then in ya sa God ni be God when and can sa asem to ho man ne yenya God 3 letter words God anameboa okay it is a something that rule bibi a ewuri superb ewuri bibi kata bibi nyina so say supernatural and you are in the form of God it mimiti yes me wuri dem wa mo betima fam say munya me ne ananya sa nete it the God represent gold oil and diamond which is ruling the whole world
A gold, oil, and diamond. And the control we are seeing now. And ya can't go my enemy and son. Papa, Ujina. What's the Mijinamidi? Mijidi. Ujina, so. Sir, we name quiet me fast one baby. Yes. And your body and she money dear. Mijidi. Ujidi senya. Mijidi. Sir, Mijidi, no meaning is a barco. Yes, the angels no a buying any nipa buying since you. Angel any papa. Since you may believe. Send you any nipa. Or a buffalo. Since you may believe. She muka crabby na enche de come to change the name. On to send nipa no about chain to say and let me tell you fear about 20. Baby. Emono or your spiritual being. A spiritual being. So be a soon more. Would this use money and I'm one. Until now, yes, you can say, I come as I see some Tiasia. The council in someone, and I'm better as into a suit or your spiritual being. The spiritual being, you have to give the angel spiritual food and spiritual items. And so, what you relate to the angel? To sanity. Tunya no or no bet now. Oh, we buy a pediama. Spirit to be a yes, you have a body per own. Into a power to say, I want to spirit angels in be our spirit to be a new yasia or body per own. Very may be anywhere or Baba or Buana on Warren. Or baby and or person Berman and Tina on Warren. Sadia Monan from Tia and Sans from to the Nibia. Spirit, no spiritual marriage. Oh, you No, I oh, yes, you definitely. I don't mean yes. because will be our and you say morning you here. So for Ben, any spiritual man. Spiritual man, Ben, any spiritual man. Not just will be our year, deep one. Even one case I am interview, are you not a Christian? I'm a Christian. So, yes, you worry. Yes, you are worrying. A two spiritual marriage. It is spiritual marriage. Ah, and yes, I worry on that. So, yes, no, I want to be. It didn't say where I'm going to over. Yen penny for coming at the yes, yes, you was so. Young people, yes, you so. No way. Only so, what one on that. What's in Until ah, it's over time one per day. Then what they also angels. Angels. And to the white angels and I can say, what's all my wallet? And I mean, was I saying to Wale, my wallet, a bemo near joy. Or see, or they are known a pen, or they are command Jedi. Bama be no baba warrior, yet they are known a pen, near their command so Jedi. Damn, she and an armor, the pen and armor, Miji Woody, I am a coma. And I'm a no pen, because I'm no better than I'm no better. Madame, no pen worker. It is a minute on the Pamuka, that the end of my team I said on any better night. It is sad as soon from Swatia. It doesn't know soon so for me to my miracle, or be better my Bibiama Yiano. So was spiritual contact in a one year. The thing must supposed to marry you. At the end of a say, Wale, I want to me wow. It's no wood, a few be brainy to me at the angels home. Must study kind of books, met him a conjoiner. And I'm starting 17 years ago. And last year, I saw me say, yes, what is 16 years? No, what dear be also with your man. I said, Oba for Bema, and I said, Bema for Wale Oba, and we shall transfer a body. And I guess I like a Jew idea. Tis how by Jew idea, I'm a jet to say a fail or yini. It is a mere engine choir. I was saying to your baby. And dear Cassa woman and it is here. You know me, no. I'm about to change the beer. And I don't want any that I never saw a drunk on last time I'm here and be as a person or even one each a friend. I'll be back. See, it is said, you walk back. Now, no, but here, for your bra, no, Abba. I'm a young one, can a man of quality and your body. Give up a wound. Now, young shares a beer will be show. Now, a nip on the beer when yeska. Scano, a boy, I said, bound summer and a being so bread and sun on yeska. Oba wait me at angel Libya. And you'll be an assembly. You could, I just make a minute for an SB Cassa. Yana make assassins, you say, never be able to come forward that. And what could she mind your man's one coffee? Yes, I want to now soon. I want to chill in a cabin in your own bed. And son will come walk. What Chell said, I deal with a person with Japan. To you be able to maintain these aspects, some of the actual. But will be a beer no be shell. Any penny here more. And answer when he said, you walk around or a sofa.
ensem a wo keken enye se wo do ano na e ka wo ye akwa ba ne nipa no betimi aba wo nchen na wo so nti obi obeba me nchen bia me kari akoma ne adwene so tro no se akoma ne adwene susu ye enye awurade me de me kari akoma ne adwene ansa na maji watu se meti no nanti ama akonjo engine bia ma wa ansa na maji watu it's answer Bible so on fa na duane man krama ai ti wo de ni se ko methodist na president ana se ko Roman na Anglican na ko woni nhifro da water ana incense na candles ema e fa nanti bia se baba ba do betime ko sasema se woni ma hitase na obi ase na opeso hu ni obi ase onna me no mo nanti nti angel no se bia wo ma no wo mo gui ye hwa wasofo nketo ya o mo dɔɔso no mo hya wo nan se o mo hu sa angels no abi na no Elisha na Elijah o mo lam no o se no mo sa ponko ne atiahye na matwa mo hia na atamfo beto ahye wo mo so Elijah nko ne hini Elisha hu until say all kasa say akon ayi yatamfo ba mi wura nyan o se mi nyan na omo mo twa ho hia no omo dɔɔso soso se na omo ba o se omo wan o se na awurade bie nani o na awurade bie na kwada nani asa no mo yey se yampa se oja ani tiahye na na boye ho ba yahia ti se awurade amfa mensa so ma ya mie wani na kwada bie no bi ho da yes obetimi ho say in the form of daye we saw that you know say baton appeal to you sanity no me enje de nkomo twetwen be ba ewie sanse mpanifo so fifi funani a samai wo say insama samai wo fifi funani a wo samai na yenhwe eye white angel no ene me fan say nyame angel ene bonsam de no on form no ene o mo ban na tisen ana me say spirit bia wo wiase bia ya papa de odene be ne hia ahon wan kire mu ya amaye anti obi bayiye kwitaro no say onye oda ejata da no pan obia ba be ba wura mu obekire ba ore sa jata na no da won ko hunu na nje hitasem no di me kasa bia ma me kasa na le bibu fo ekwan so nti bia me mi suma na se me bayiye na se me sunsu me kura me no aye me angel na se me bofo mo de me na mo me de yero say me fans radio me de ya de yi ena man ye white ba obi su be kitabi on de say yonkum me fans say nipa ena man be black the difference in women na che say uchiru ma white angels no de omo mpa bonde ade bia fita bia satale hye ni tuntumi abefra mi aye design ndi si ase me didi ana me kono moto ma moto ka tare ni pe ubehu bara bia wo atade hye sisi moto kama wo hu ade ntia fita ni kwase bi tuntum fra kezo da okasa nyina ya bo sana te me tubi na so te kasa chile me na makani papa wa ben bayi ya be enim se bayi ya de a etu anado na eko anase bayi ye kuro foforo bia ebinum wo ma omo so de ye omo nyoma foforo na se ne wo kro wo ye bia wo minya bayifo mi wo so da ya kokuru da ai wo fa ka ben me hu yanse me bu thank you to so tu ntusu ya bayifo minya bayifo ti nipa bia kra na da nipa mu bia e wo bia na e bayi se watinya kokuru mu without car watinya sudaye akos abuchire without car dia wo ye da ko ye dem se me koy man ko renno na man ko anko ye tinya bayi bia na renam anya bayi bia na renam aburoni kita bayi dia ye fon e ya car amomoto oguso ana me boa aha enti kojo safo so kita ni suma kita ni tumi ekura ne bayi dia ye car ama ya dia to ada no bi bayi kita na de onso de ne dia renam tam ka cho se de ne dia bayi no ana man bayi bon samana na che se wo de onya bayifo obi akita bi mitimi so da obi na che se obi oso da bia ye bayifo ana se utimi so da bayi no sare enipa okira ne firi hu ezi sa sofo kira timi firi ne mu ko obi kurom ana ko obi fie ko ya akwankyere man akoko boa ne mani pa na de achi osemajo wo so utimi so da ya ko kurom eko hu se wo so ti konkon mi ase a etimu mi ne difference wo mi ye de ahi etimu nyina na wo te so achi mo nya mo practice witchcraft enye no create to the sense bia na me mada na obi abeyi mi sunsun ne de kwa ho na bayi sunsun eti obi a wada wo koda wo na koda ho na beto bayi sunsun na ede na sunsun no so etimi ko mi kurom eti wo kila na wo mu no edi adanse se spirit ne kula wo na akọ
okra na akọ It's a sign a sign okra na na ato so a sign of bayi obi a wo hu na de wo so daye wo ye bia okra pie fi mu bia a sign of rich but so we dey different no ni different na ya na obi a wutimi change wonam na yenhwe wonam na ya practice wonam na se bia wo kwa make my spirit wo hu no recently kura ma chi bi okwan mu ha a wo che na wo de ne den me say ewiase ya won angels ne sunsu bi wo ha they are neutral. They are not from God and they are not from Satan. Omo ye neutral. Omo free. Omo fi hefa. Asase we. And some wo so. Anytime me gabia me no sia me interview bia me catch us me I don't believe he said. The word God created heaven and earth. I don't believe it. Unyi ni se Nyankopon bo so ni asase. Nyame obeya renovation. Very renovation. Aye. Ade. Some asase no da hodada. Eno be renovate. Eno be renovate here. Anytime me catch us say Peter and woman no e kan say asase a efiri nsuom ene osoro efiri nsuom adetina me kotu no me kasa ma kotu bible na back because eno na wo gidi it ma me fa book na wo gidi no en fan kan won kan kira it me say me di mu nsamudi me gini me wo mu nyina pam dada mu nsam nyina edi me gidi e ma na ye yi nti de wo ba wo so nam kwan na wo che ono be den na ma obi de ye bambo ebi nso de ho no ma bibi ebesi bia na obeyi ne ho di akyerew no waka akyerew ti sana tie ti ku bi se me dia o ya ndia me nka nkyere nipa but bi dia ebi timbo bi ho ban ebi nso dia nso timi beyi ne ho di kyere bi no obeyi ho di akyerew keke se wo ba ha no wo kosofu bi asori wo wan so afro no o hye wo nkom to adwene se ya na de nko a ntasem wo ho yeti ya na obi wura ha pe spirit ntimi ka kyem me ye wodam ha metu kwan me ba na akonfa be wia me ne nyina ese ne nyina de ko am se no sa de ye o ma ye me ntia se so ade ne si Saturday evening the Sunday na no pa no ye boy nsem sa na ya so ese sa speakers ni nyina ni me fidie nyina om twitwa windows no ese ne nyina me kasa ya within na Saturday Sunday and ye ba sorry Wednesday me ba ha se no no de ne ma ni na bi go so that day na you fa Roman for there that day na you Kenya se Pentecost sorry there that day na you sorry be 30 so de oba I saw them send ba na me dey go but I be fine eh papa and some of we are see you we are see so pam hu fa auto na bere na eti be fa ko eti me da we se to na be make maka to see entu ba yen sen kremu dan obi atimi wura ba o da be sesa ko woni wasefo no mba nyina be hye ade e beto wa na de bere me ba na nyema nyina o mo sa o mo ne kia na be sa mba nya beto nyina sa gu ha be fa ko upam hu fa beto ne be ba e sa da na Pentecost for de ko to foforo anso nye Yesu din na ana anya sa some penifo se amagane amagashi ani mo ti ahenta so we wi asene se ya jibibi edi enti ya fa come back ya fa pampurutu ya de come back na tu ya twetokuru uwi ana de hwegu na don sa kata so uwi na se wo pa Manchester de kotumu a atutuo ti ahenta so we wi asene bi no bibi shetokuru no bi so hwehwem na akoko ho ade kura wo na penifo kan se bibi ni wi ase ya dank ya ntoko yes papa yetimi eye protection ana bambo emeska ye gina abrabo ye dua ena sika so ye gina no se wa nua abrabo na wa nyina sika sema e ba wo sime beko sika no otisa no ma ofi obi nsem na aba wo ho nti wa hwe ni ye mefiri wo nchen obesa ko obi fufuro ntem ka cho se saudi ade bi a magnet e wo ma obetimi di asesa ne ma bibiri wo fom adentia ofi se a connect acho what you say eti ye gina sikasem abrabo no so ye dua ti so obi pese oye yie na so wan dua na abrabo na wa nyina sikasem a oforo ko so besan pa ye di enkomo twetwe no e ba na wie empanifo se kasa tenten ntoponko ene yesuya de na ho adwirimi obi wa akirikiri ene bencheye obi a wo yesofo na sori mpagya obi wo kora wo ye adwuma bi wo hu so obi ha wo sika so ne nsaka ya na ahye
you question ana answer question we my near fi enkomo twetwe ne mra wi edi enti na sika to obi nsam a obi wo se ya bone ye ne nsam to krosunsun sika to ma na ahye edi ne ti kasa ye kire se one when you sika sem abrabon so ni ai ofa ne ba nyina tra simple you bo me se mo mpa ya osuja e hye matamfo Yesu Kristo ni o Yesu ni that day na na do sampa ya obo yi nyina chi no yo sa ba ye kora o sa ba to wo asa no ba da na do bere wa ma o twepon ni wa ma o he enti sikasam so pese sika gina wo nsam a gina no ye ne ma de gina sika ntu ye bi wo waso ya eno ni o enyansafo ne mpanimfo a o mate me nkwahye somasoma me eno so na boa me eno ni ade a eboa me before God man the question yankopon ni nyam say me hwe how e bia a month nko wi a me spend ya me nye sika fi ba bia enso me ade ne ba me gina no e wo me life it is a one city a ade ba chine wo say dogo e 2 city no enye sika dro die sika dro ne ade ai nko fo kaka sika dro ati ya wona dro ho ah say oba bi MSS mayi a ya wona dro so bi ya finya ne ya wona dro ana ka sabe be wo wiase bia wona dro dia ada na obi nkwaje yin dro ada ti nyan obi nkwaso a won dia opese oji hin dro na obi ye ya e sika dro ti se oti paye se pala iti oti ya ya no na dro no dia sana sika dro so ho but so we be sorry and I'm say basically me sika dro na mo me gina sika body partners ebo edua ni pa bra bo ma se sika dro ne dia me ha say no oba do pese o ye bia no me makwan yekum na ntwe fia yekum ogan fia wa ha ene se sika dro ne dia na ajakora ja ebusa se dia ni sika dro and I'm say se oti ya o ya wotimi koto palawe se na dro no anya hinta se mo wiase ye Oman ti bia ne de ye wo wa ha busu ni bia na de ye I'm telling you papa sofo bi hwe na sori nkoso malam bi hwe e bia na etumi odidi ni dwuma ni nyina no ablase oba ha obetumi abo ompetumi na chiri kwai esan se mre bi mi hwe wo interview bi na wo ka se wo de wo mo asofo and me see enkrofo a mi hia omo ma bra bom nipa omo ya metamfo kese pa awo me life omo ya 3 osofo nipa me ne adwuma ba ko ana oba wa woti hoyi misuro che obi owi ase trono kra ka se oba wo da kokum e wo kete so no we wano wo no eti nipa misuro mu wi ase kese pa awo me life pa awo me hu ye me hu ayo osofo nipa mi sane me adwuma ba ko ase me nkwala na se me colleagues ana oba ado oba bi atwo oba ntwimi ni ye ntia misuro oba owi ase kese ne se abo be pa na hu wi ase emusi jata anambwa ba se Samson timi ku jata ba hwane ko Samson thank you to ba na hu ese ni jata ya de nko mo twetwe bi si ya ntwaso a de besim ano eden ti wadaroma se de na ye kana obi hwew ohia moa oba obebo no ye ba bo e ba kare ni pona he awe se di ni su ne ban city na che se wo chire ma wo de o carry spirit ni me hwe ni pa no obi kura betuma fra beti wonu masem owi ana okọ na social media ne ensensem nti menye obi a na ba me nchen a meni ne yedi me hia mpanifo a omonim de a omonim se ne wiase ni mu abrabo city enya yon boys ne nkola bi a anam no monam na bi na de na odwumadi a wodie nyina no ni hu se wo yes kasem te se de ada pastors ni hintasam nyina ne se ehyenkrofo tirim se sofobia ayaza sofobia yesikasem sa na hyenkrofo tirim basically nti uko na so dem ha omotonton items niema nko a bebe 10 be 20 ba me ha menye bi I do believe in oil but I don't sell oil minton oil mfia de metime kan sa de me believe kase pa me so de that way ene titigrama ton soap eno ye baba so
Saa so ni we ne nkofo so ko free po ase. Enti eno ne niam me bi ni. Ba sha oil. Me oil me de bom pa ma nkofo. Ba me nkasa no me nton oil. Ye de enkomo twetwe ni nyina besia. Na odaroma o location time a wo de aso bi obi wa abrochire or how ne koda na bi no pese wo bona. Ekwan da ho. Ekwan da ho na hintasem ne se. Obi ntimi nkoji ana konfo no chi. Am frɛ doctor no ho se me ba wo nchen yo. Me ba me moa me ho sen. Enkwasa kasa pa. Nipa bi o kasa o yusu sa word bi asa bi ko se bi nya do nim nyansa. Se wo ko hospital wo doctor ho. No afrɛ doctor se me ba wo nchen yo. Me ba me moa me ho sen. O se na so ofunu mu yirai. A ko so ko hwe no. O ko no kita denario bi asa bi wo ni kotoku. Na ko ne ka kire ne se ya konde de be mu odi fo no. Min kura hwe so bi na no ka kire ne se bi kita denario bi asa bi wo mi kotoku. Iduru ho no ma idi be ma no. So no se oduru ho no na wo yisika ne to na yo anu no. Onyankopon fa sam wo so ka ba bi na na funu ayira. Nti me me yisika ne doesn't mean say Udon sapan be ba. Udon sapan be ba. Etu ntimi nkonko sa konfo na chi ana kolebu. Se mba be operation mo nyame. Na me wia ma ba be tuaka. Ukuta health insurance fra be to edu. O de ko for health insurance no o be wo pane a. Me ni hospital bi ho, wonya duru ho pe, e be ka cho se ko. E be bo wuzio. Wonya de kora, wo de o minimum kora na ye wo ya. A wo betima test practice na wata fe no. Wodu ho pe de nso be si so. Dia ka cho se health insurance no enkoba. Etu wia for health insurance no kokochi kosua. Na ka kira mo sa wo ba no kita health insurance. Na hwe de kosua do ne meyo. So obeja to mu dia ene oba ha bi health insurance no ye beje. Ne mo sa wo de kokosua do ho no so wanye dia. Ene fa health insurance ntwa ka wa. Ena pemfo kora de mpo no. Enya di bi. Nti yanyi sika no doesn't mean say yanyi sika saa. Bo aho ne bra. Eno na beba no de wo bia no sabi afidi ameti so bitwa ka. Usu bia me tia nti de oba support me TV no. Sa ni pa kola me ho edimi. Oba no hu ne say me kura sei me bo aho. Yenko. Nyema bi wo bia me na me provide dia no. That's my policy. Yeah. Adaroma wo location. You must say so bo. Kwasi da bia anopa. And me nyo bia for now me make am say mistake massive for more. And me nyema nyina kwa kodi nkran. Nti me be kumase weekends every Sunday bia me kumase. Me side class anopa no unless me aye counselor ewie me di kan ye counselor nti do ba counselor pa na obako bia obako. Obi ho man op counselor on pastor no. Nti me ba ha no papa ba ye counselor me be ba no odi ka bako. Me sha wo ngwa okuada na ya wada. Okuada bia asa ye counselor wo ngwa aboade first block factory. Abor something kese kwa na troso me nsa no ye bia e ho na ya sore. Nti Thursday bia so sa ya mpabo. Nti nyankopon adom de opeso ne be hia bia de ne pona bi ne mo mabanyansa fo na be hia wo. Nya se bi ko se bi nya no ba jimi fo. Papa Adaroma wo number. The number na busu ni so. Me ya ba akopɛ. Nti de opeso nya me ankasa de 15023 020424 0243020424 me ankasa na mefa. Ma chichi nese so frɛ nese me mfai nese me ne won kasa ya koso afrɛ bi na obusu pani gina so ofiri so pɛ oso obedu so Na busu panyin nyina so. na busu pani gina so bia na won madam fu bi gina so e de obedu so tisana Papa say repeat number ni bi ma ye. 0243 020424 0243 020424 yeah number me bi so be Obusuya eha enenne ye de ye nkomo twetwe nyina AC. Na me kosoma kai wo say dwumadie the King's Court. Wan hwe bi e wo Seekers TV a na waye wo ho. Dwumadie ne nsem wo mu. Na me kosoma kai wo say ye bi ye pono ato ho ama obi bia a opese obeso dwumadie ase ye be ko wadwadi bi ho dawuro kama na ye de amount. Na me kosoma kai wo say na Prophet Transport oduro yem papa Omega na de one asoso. Yem papa nenne ye no etenase edi enkomo etwetwe enkomo. So wa titiri ene bencheye wo haw wo amane okoda na number no gu ase efre no papa efri utiri mi nsu kosi wo mowere so eda wo maame no papa di ahie mu a ede nyem wo obeka ni nyina akire onye so wo kan keke wo kan wie nsu a wo eho anu sibre obeso anu nyina ede amawo medi ene ohene ba nana amakwadu yi adom da se ne ebesan ahia